हाय फ्रेंड्स, ओम साई राम, समस्त नमस्कार। तो आज संडे रो मस्ती गाँ को आसी गाँव रे बनभोजी चलतु माँ आमर माँ बाहुती ग्राम देवी मन मन एटे कौन चलती लाला लाला तुम कौन चलती तो समस्त मोबाइल व्यस्त कोल्ड ड्रिंक्स सब माड़ गोड़ी ये आम ये कोल्ड ड्रिंक्स दाता कोल्ड ड्रिंक्स समस्त दाना कर बुट्टू आप दुकान बोधे सब मागणा मिली बोधे जी बुली आसिया कौन कौन भोजी हो आज सुमन भाई रोसई कर बड़ रोसैया भल रोसई भी करती और धड़िया को साहाଯ୍य कर भोजी ऑलरेडी रेडी हो गलानी आज जेहेतु संक्रांति तो आज तो अरुआ फुटा आई अरुआ आमर हो कौन कौन देखा अरुआ अन्न आ कौन होमर डालमा कौन देखिए देखिए कौन हो आंब खट्टा आंब सब ये सब चोरी कर आंब सब कर ना कि आ पापड़ कोल्ड ड्रिंक्स पीवा गाँव में भोजी कर गोटे निरा खुशी ये आमर बड़ यूट्यूब एडिटर शीत मन के लगुच कोल्ड ड्रिंक्स एटा कौन मद ना देखिए कौ मद एटा तुम समस्ते कोल्ड ड्रिंक्स पियार व्यस्त तपन कौन पीऊच तुम कौन पीऊचु थम्सअप बोधे एति बड़ा बुटू ता पुआ भी नहीं जाए बोधे देख हाँ ये के अच्छी तो जहाँ जिते दुकान सब सुंठिया लोक गुड़ा जहाँ बोतल बोतल भी नहीं बिकिदे अच्छा गाड़ी ओल्लैबन बोधे गाड़ी ओल्लैबन बोधे हाँ ये बस खाइब ना चल आम अनुष्ठान को पापड़ दान कर धन्यवाद आपन परिवार सुख शांति रहू समस्ते खाइबा अबिका रेडी कमिटर सब सदस्य मैंने सब उपस्थित आज बनभोजी भी करुचु माँ बाहुती पाखे आम बाहुती मंदिर आम ग्राम देवती टाइम ओवर हो गलानी समस्त भोक भी जोर लगे सब खाइबार व्यस्त बड़ा उदम बसनी हरी बोलो हरी बोलो हाँ ए आरंभ करिए खाया खाई सारी वीडियो करिए खट्टा खाऊ देखी मधुमान मना कल अरे बोधी सीझिनी कौन रे डालमा बोधी सीझिनी रोसैया किए
କ୍ଷୀରି କେତେବେଳେ ଦିଆ ହବ ଖାଇସାଇଲେ ଆଉ ମନା ବାବୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଖସ ମନା ବାପଟା ଦେଖିଲୁ ତ ସେ କହୁଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଟୁଲିଆ ଖାଇବା କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଭଲ କୁଡୁକୁଡୁ ଲାଗୁଛି ଖଟାଟା ବି ଆଉ ଲେମ୍ବୁଟା ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଲେମ୍ବୁଟା ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ିକି ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଘେରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସଇଁ ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ସଇଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖଟା ଖାଉ ନାହିଁ ଆମର ସହଯୋଗୀ ମଣିଆ ରାଉତକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉ ମଣିଆ ସ୍ୱାଇଁକି ମଣିଆ ସ୍ୱାଇଁକି ଦେଇ ଦେଇଛି ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଡାଲମାରେ ଯୋଉ ଛୁଇଁ ଭାଗଟି ଯୋଉ ପଡିଛି ସେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଡାଲମାରେ ତ ଇଏ କାଇଁ କହୁଛ ଯୋଉ ନରମ ପାମ୍ପଡ଼ ଡାଲମାରେ ତ ଇଏ ଛିଣ୍ଡିନି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁକୁ ଯୋଉ ଆଳୁ ଲଙ୍କା କାଇଁ କହୁଛ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଲି ପୁରା ଖାଲି ମଣି ବାବୁଙ୍କର ସରୁନି ପୁରା ସେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ତ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି କୋଉନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବ ତୁଲେ ଆଉ କଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଯିଏ ଛାଡିକି ଯିବ ସେ ଜୋରି ବନା ଦବ ଆପଣ କଣ ସରୁନି ଖଟା ପୁରା ଚାଟି ଚାଲିଛ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଖଟା ପୁରା ପୁରା ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବଟା ଚାଟି ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ହନୁମାନ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଯେ ଟେକିଥିଲା ତାର କ୍ୟାମେରା ଗଲା ଆପଣ କିଛି କହିବେ କେବଳ ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡକା ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ ଖାଇବେ ସାର୍ ବଡ଼ ସାର୍ କଣ ଖାଇବେ ବୁଟଦା ଆମର ଗାଁ ଦୋକାନୀ ଦିଅ ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟିର କୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅବଶେଷ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯଦି ଦିଅ ହଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓନର ଯଦି ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ କେମନ ହବ କୋରାପୁଟରୁ ମଗା ହେଇଛି କଣ ରୋଷେଇଆ କଣ ସେ କହୁଥିଲେ ମନ ରାଉତ ଲିଟୁ ସ୍ୱାଇଁ ରାଜୁ ଧର ସେଠି ଏଇଠି ଆମର ହଉଛି ମଣିଆ ସ୍ୱାଇଁ ଟୁଲୁ ରାଉତ ଶଶା ରାଉତ ମଣ୍ଟୁ ରାଉତ ଓଡିଆ ଖାଇବାରେ ପାଇଥା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ହଁ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଏଇ ଲୋକ ଇଏ
ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କର କାଟୁଛି ତ। ମଦୁଆ ଆମ ଗାଁ ମଦୁଆ